Asibingelele baba udokotela baba sisibojabulile iyagqilaza lento ikhona lento iyagqilaza iyaphilisa futhi this is baba udokotela baba sisibojabulile mfana umhleshi khandlo esikwenze last year we can't regret it because if you were getting it you have to change it we change nothing actually we are changing nothing we changing nothing ubaba udokotela baba sisibojabulile ngifuna ukukunika i-topic that I have augmented it since last year ukuthi when I come back I think I have to be talking to people about lo msebenzi lo ngoba lo msebenzi lona I always find it very very important ukuthi sihloko sikhuluma ngami abafana bomoya we have to be telling people feeding people educating people what is abafana bomoya is isikhafulo yini abafana bomoya what about the person who has used isikhafulo and there were no result came yeah lana kade ngise area 25 in Lilongwe angikaze ngiyibone indawo empintshene kanjeyana believe you me angazi abantu balapha nabatholana kanjani mebekuthiwa batholana kukhona ikhehla befuna ube ngolibheka lapha yana sayithola ke into yalo but angisho lutho area 50 ngathola elinye ikhehla futhi lapha ngeke nganitshela ngale ma video la uzobuka nje ama video lama ngikhuluma indaba la ikhehla ungomani lela khehla lelana into ebengiyithanda ebengiyifona ebengifuna ukuyihlala lapha bengifuna ukuhlala phansi nabo nakhehla bangifundisa into rather than ukuthi ngithathe into because lento ukuthatha ubecome a customer but lento ukufunda ubecome an intern would rather be an intern a student of herbal medicine rather than be a buyer of natural medicine from foreigners especially yeah lapha bangifundise inyoka kunenyoka abayakhayo eMalawi ngizokufundisa ke le nyoka lena kufuneka uthole imamba ephelele umuse le imamba uyisika phakathi ukhipha amathumbu uma sekukwenzile lokuthatha lo muthi lona wakhona ufake naphakathi mase ke uyithatha le nyoka lena uyayenza ngalamlingo wakhona uma usuzoyishisa kufuna ke ungifakele ublue stone ufake untombi kayibhinci mase ufaka umanyazeni umuse ko uhlanza umuse uyayithuma ke lento le uma uzoyithuma kahle uthole inhliziyo yengulube uthola inhliziyo yengulube uyisike phakathi uyivule kunehlwili eliphakathi lapha enhliziyweni yengulube kunehlwili ufuna ulikhiphe lelo hlwili futhi lingene la le nyoka lana amashangani zokutsho nje lokho amashangane ayisebenzisa to deter their enemies I repeat amashangane they use it to scare off their enemies emsebenzini le nyoka lana iyasebenza uma usebenza emshinini siyakwazi ukuthi siyishise ebusuku wena uzothi uyasebenza emshinini uthi uyalibamba iphepha liphenduke libe inyoka ulahle phansi into kufe into zomqashi and then siyayishintsha le nyoka siyithuma njengoba udriver unyathela amapedal uthi uyezwa kuyabande esicathuleni kanti sekuyile nyoka ugxoba amapedal ushayisa imoto umuntu uginqa itruck ngoba sisuke silwa nawe nje singakufuni emsebenzini at all engakuthandi ke uloko kunye abakwenzayo ngizocela ukungakusholana ngoba ichannel ngase benishwe kunokunye abakwenzayo ngale nyoka kodwa nje asingene ekutheni nje uyakwazi ukuhluka emwezi umuntu angabe ilutho ashiye phansi umsebenzi njengoba kuJanuary sifake inganzethe emsebenzini kungene inganzethe emsebenzini ahambe yena emva kwaloko le nyoka iyacisha kodwa nje uma ecabanga nje ukuthi uze emsebenzini hayi akacabanga even emalokheni akabesanga ngoba usukazi lento ibekwe lapha emsebenzini kanti ayikho emsebenzini siyithuma ebusuku elele inyoka ke leyo ke ya le nyoka ke ngitheka abangifundise ngayifunda njengamanje ke ngigqibileke manje ngilinda insuku zakhona ukuthi izibole mase siyayithatha ke senza amalumba khona ke mase siyabanika abantu emsebenzini kuyaliwa bakithi and then angifuni yabona mekulwa emsebenzini kuyaliwa nalana kuthina emsebenzini ethobunyanga kuyaliwa kuhlangana ukuqanjelana amanga kuthiwa umfundisi ulale nekati umfundisi ulale negundane nenyanga kuthiwa ilale nekati ilale negundane kusuke kuliwa kuqanjwa amanga kwenziwe nje izinto kusuke kuliwa yonke indawo kuyaliwa nasemsebenzini kuyaliwa engisho ukuthi uma ungawulwela umsebenzi bazowulwela abakuxoxe wena uphume wena uhambe wena njengoba usebenza as ubambela uprincipal njengamanje abantu bahlangana bahlukana ngawe especially wena njengoba ujule wena nayiweek nje but especially wena
bahlangana abahlali ngoba bakufuna ukuthi ube uprincipal kufuneka kuze kulande omunye uprincipal wena ngeke bakumele ukuthi uzobe uprincipal ngaloo ndlela kufuna sikunike izinto ezifana nalezi ufuna sikunike into ezifana nalezi angifuni ukuthi udabukise lana kuzoncengwa umuntu kusemhlabeni la kuzoncengwa umuntu either we in or you are out period akucengwa umuntu nje lana asenze nje nake ngifuna ukuthi ngeke ngilungise ispelling lana ngikhulume kakhulu ngomgezadlozi ngafundisa ngomgezadlozi almost 4 months ngifundiswa ngomgezadlozi manje ngizoba no 6 months ngifundisa ngendlakudla yabantwana ngifuna ukwenzela umehluko ukuthi ezintweni zakho ozenzayo you were supposed to ukuthi ithobo lelo ufuna ukuthi likusize uligeze okay it's fine ngifundisile ngako you people will learn to understand manje you are not children at all I have to respect your intelligence I have to respect your space ngifuna ukuthi ngihlukanise ke manje idlakudla yabantwana versus umgezadlozi okay fine umgezadlozi angisayikhuluma indaba yaso ukhipha labantu ngo3000 leka 1000 iphelele kulungile ngoba ku1000 kusuke introducer iproduct mase seniyazi mase ibeke iprice yakho ejwayelekile njengamanje ngizonifundisa hayi ukuthi ngiyanifundisa ngokuthi yini indlakudla yabantwana emndenini wakho as a whole not kumkakho hayi enganeni yakho but emndenini wakho ninengane zabantombazane you understand nengane zabantombazane nawe uzalwa umuntu wesifazane nogogo wakho umuntu wesifazane meaning that nawo ubulili besifazane kakhulu laba abantu bake babe nesimo sama miscarriage babe nama unintentional miscarriage so called abortion yabo engisho ukuthi siyihlambulukele isisu omunye angazi noma ekhule noma kodwa aphuma sekuphuma ihlwili lapha na into eyenzekayo kwelika moya lezangane lezana ziya emkhathini zifike kwelabathonga ziyigazi mase zisho ukuthi thina sihambile emhlabeni ukuze ukuthi usibanibana abe nodadewethu baphile abe izingane ezisilandela zona ziphile njengoba ubona kini niphila nonke ningu3 nje ningakaze kushone umuntu unengane zakomalume bakho zako anti bakhe ezahamba negazi ukuthi kulendlu yakini kungahambi umuntu lezangane ke zifuna ukuthi sibakhele into esibizwa indlakudla yabo ngoba mene birthday party lengane zingeni ngaphakathi zima ngaphandle kweconcrete zima ngaphandle kocingo zima ngaphandle kweceke zima ngaphandle komuzi asebenzele lugama lelo lezangane ke sinendlela ukuthi sibuke uma ukuthi into zakhe angikusho hayi kubo wonke abantu badinga ukuyenza lento but kunabantu that are already diagnosed ukuthi la uyakudinga ukuthi akwenze lo lezangane leyana uma une relationship iyenza ukuthi kube nomsindo ku relationship yakho uhleze unomsindo ku relationship yakho one way or another and then emisebenzini noma kuzokwenzekani mase kufuna kuproject wena kuba nesicitho nje sikhona wena unaka ukuphupha ingane uthi uma uphupha ingane uthi wena hayisilwane kuba nokuthi ingane isilwane angisho lutho lezangane lezana ziyahlephiza isikhathi esiningi uyakwazi ukuyiphatha imali uyiphatha imali ngempela but at the end of the day uthenga izinto ezinganasidingo into bese uthi ayiwala lento bingama lento kodwa yazi madoda sengize yazi microwave kahle kahle bingami microwave kunento ebiphuthuma ngempela befuza ngiyenza imicrowave ayinankingi imicrowave njenganami nje babudoda mina liyaphela isonto ngazi imicrowave kwenziwani imicrowave kunento oyibona ibingama kodwa le lezangane ziyahlephiza yonke into oyenzayo esikene uma ke sizenzela ke lezangane ke indlakudla yazo ngokwababa udokotela hayi ngokubunyanga hayi ngokufundisa hayi ngokubusangoma hayi ngokubuthandaza ngokwababa udokotela mina indlela nga-initiatewa ngayo ukuthi uma ngakha iladi kuthiwa yiladi amakholwa athi yiladi thina abantu besintu sithi indlakudla ngoba ilento eyiladi umsangano verse into engeke sitsotsi ngisho sasepulpit uma sakhela ingane asenze igama lelo laziwe nelithi iladi ngokwababa udokotela siyawahlukanisa kamaladi khona iladi lezithunywa khona iladi lezithunywa kuneladi lezithunywa ekungilila ngokufundisa nesikhona isidingo njengamanje asikho lana ngifuna sikhulume ngeladi laphansi neladi laphezulu neladi lasentabeni mina ngikhuluma ngeladi laphansi iladi lengane le ladi leli uma silakha lakhiwa ubaba udokotela ngakhela umuntu ofuze oqala abe nayo imali okungikhokhela uma ungenayo imali okungikhokhela ungayihlupha ngizofuna ube nemali engango-1000 rand ngikwakhileke le ladi sizolakha kanjena ngicela ulandele yeke lento yenza uzobusana ukhahleleke lana senza kanjena uzongitholela ibhakede elu-10 liter eli-plastic ufaka amanzi abe futhi almost 10 liter ngoba ngeke azabe u10 liter phela azochitheka
abe nawo almost 10 liter mase ngikunike ke umuthi wendla kudla abantwana lo muthi about indla kudla abantwana ngikunike umuthi indla kudla abantwana uyivule uyithele yonke la ngaphakathi mase usuyithelile musu ngithathela u1 rand uqambize phakathi mase ngitholela amakhandlela amhlophe abe u4 uwakhanyise azungeze leli bhakede leli you understand mase uzame ungitholele inyama esibiza ukuthi T-bone steak inyama yenkomo enethambo kulungileke mase ungitholele imix yama fruit nama sweet lezi zinto lezi sizoyisebenza ngazo asizeke manje siyaqhubeka sesiza kuma beverages iphuzweni ngicela ungitholele ikani a can not half liter a can of Coke Fanta and Sprite can of Coke Fanta and Sprite lo market ka noma thathu ungaba amanye ama flavors asingeneke mase uya liquor store ufike ungithengele ikani a can la beer noma ngabe enhloboni akube yikani futhi nalo futhi siyalifuna kulela lade leliyanake nalo siyalifuna kulela lade ngisobe sekuyakufundisa ukuthi uzokwenza kanjani uma wenza leli lade ulenze lento ukuthi uliphothule kodwa okubalekile that I don't have to hide lezi zinto lezi azidliwa la ekhaya into edliwa la ekhaya iyodwa ile nyama le esibiza ukuthi T-bone steak le nyama iyosiwa noma iyathoswa uma ukwazi ukuthi la ukhona kodwa ingafakwa amanzi ingafakwa amafutha iyosiwa nje ubeke nje uloku iphendula izivuthwa ingavuthwa kakhulu nakhona futhi usuyidla awuyidla uhlele esitulweni ufuna uguqe phansi uyidle uguqile kodwa ke uma usuzoyidla lalela ngicela ulalele kahle ngicela nje ungilalele kahle uyeke lento ocabanga uma usuzoyidla lenyama vula ikani le drink wonke lamakani wavula vula ikani le beer nalo luvule uma usuluvulileke okusalayo la ngifuna ungitholele utshwala besintu umqombothi nje ufake mhlawumbe kujack just ufake kujack ngoba ukhambo nalo ufake kujack okay siyayivula yonke ke leziphuzo lesi you understand ngicela ukanda lalela siyayivula yonke ke lento uma sesiyivulile le nyama le uzoyithatha ubeke esosweni uvula ispoon sotshwala lo somqombothi noma utshwala bezulu uthele ngaphezulu kule nyama ikani le drink leli wonke lamakana drink wathele phezulu kwale nyama ikani la beer nalo futhi lithele nyama and thereafter I want you to eat this without complaint yidleke lento lexutshwe zonke lezi zinto lento ufuna ingenela izodlwa abantu bakamoya emzimbeni wakho you understand mase kuthi ke amasweet uyawayeka amasweet uzowathatha ngakusasa uyonikezela izingane ezingahlali kwisection yakho ingane ongakazi uzibone ongeke futhi uphinde uzibone umbuzo ukuthi babudodana bengiphinde ngihlangana lengane indaba yakho leyo ngoba njengoba uhlala eThokoza ngifuna uye Alex njengoba use Alex ngifuna uye Soweto yangizwa ukuthi ngithini njengoba use Thokoza ngifuna uye Valley yangizwa ukuthi ngithini ngifuna uzwarisha uzikhathaze wena ngoba you are not doing me any favor I'm helping you lana ke leyo ngane ke suke sesiziphile ukudla indla kudla ke ngikhiphela umuntu ngo1000 rand as much as ngisayipromote uma sengiqeda uyipromote ngizokutshela iprice awuthi imalini this is Babu Dr. Babu Sibojalo mfana namhlanje akhethe umzulu abancanisa ngesona futhi ngixolisa ngicabanga ukuthi ke lapho ke uzothi umwenza uqale before ukwenze iorder ascertain othola zonke lezi zinto lezi ungangifoneli ungibuza ukuthi kani laphi ungalithola laphi la uhlala khona it's not my business kulonyaka ngizokunika ioption yokuthi kube wena uzikhethela ngiphethele izigubhu ezu4 njalo ezifuna izigubhu kulonyaka nje waseJanuary ngikuphathele izigubhu ezu4 esokuqala su50,000 su30,000 su20,000 su12,000 angizidefineke ngamagama azo nginesigubhu esisibiza ukuthi ubadlozana isigubhu nje seyidlozi uma ufuna ukusebenza but yonke into yakho isebenze ngedlozi you understand isigubhu sakho operate ngedlozi singenzi lutho kodwa yonke into yenze ngedlozi su12,000 leso sigubhu then bese ngiba nesigubhu ke esisibiza esu20,000 lisona ke esomndawo uma sisetshenzwa sona kunemithi yamandawo okufuna ukuthi
imithi yamandawo ngiyifunde kakhulu kaNongoma kuba bekuthiwa ukhumalo. Funde kakhulu kuba bekuthiwa ukhumalo. Ngangazi lutho mina ngomndawo. Afika Nongoma ngahlala phansi nekhehla langifundisa. Namhlanje ngiyayazi imithi yamandawo. Laphana ke into esiyenzayo ke ilenaka. Kumndawo sikwakhisa isigubhu somndawo esigqoke ubuhlalo obumhlophe nobubovu lesa sigubhu. Mase kuba nemithi yakhona ozoyidla ozoyisebenzisa oyimithi yamandawo. Sikwazi lesigubhu sisebenza komndawo ikakhulukazi kubantu abangabathandazi, kubantu abazinyanga, kubantu abayizangoma. Ibona esibaprefer ukuthi abasebenze leso sigubhu. Wena if ungenzi lutho kuloko, I don't think ukuthi sizokusiza because ayikho into oyenzayo ethinta umndawo. You understand? Then mase ngizaba nesigubhu esibizwa umathanda imali. Umathanda imali precisely abantu abenza a certain kind of interest ethinta imali. Umuntu lo seyazi imali, umuntu one-influence emalini, umuntu osene-understanding yemali. Then leso sigubhu sithi umathanda imali siwu-20,000 rand. Isigubhu esidala nje futhi leso. Then-ke engibuye naso-ke eRumpi. Kunesigubhu ke engibuye naso-ke endaweni yaseJalawe eRumpi. Lesa sigubhu lesana sikubiza ukuthi uthwalitshe. Uthwalitshe u-50,000. Ayuthwesa umuntu inkinga laphana. Uthwesa umuntu inkinga imfihlo ngaphezulu kwezinye imfihlo. Imfihlo ngaphezulu kwezinye imfihlo kodwa kuthiwa uthwalitshe. Lesa sigubhu. Hayi asibi futhi isikhulu cha. Siba sincane nje kahle. Kodwa hayi into esiyiphethe inkulu kahle. Inkulu ngeke uyinike omunye umuntu. Ngeke uyinike omunye umuntu. Ngeke uyinike omunye umuntu leyanto, ngeke uyinike omunye umuntu. Uthwalitshe ke lahle khona ufuna khona kube khona ispill emirror. Njobe ehleli ngalemva kwakhe kube khona isibuko ngoba uyathanda ukuzibuka. Uthwalitshe uyathanda ukuzibuka. Mase kuthi ngapha eceleni kube khona iglass yamanzi. Uthwalitshe uyathanda ukuzibuka. Reason why athanda ukuzibuka wakhiwe ngedleke sikaThekwana, ngekhanda likaThekwana, ngekhanda lelanda. Izilwane ezingene lapha yana. UThekwana awuhlukani namanzi. Mase iyazibuka ke. Lapho sakhela umuntu uthwalitshe. Uthwalitshe ke umuntu osuke nereason ukuthi baba udokotela I need to change my life. I need to change my life. Simnika ke uthwalitshe. Uthwalitshe ke wona ke sukhephela umuntu umethi unawo 50,000. Sithi hayi nansi indoda eqiniso. Uzobeka isibuko la. Lesibuko sakhona futhi awube sanusibeke nje. Kunento oyenzayo kulesa sibuko qala. Usibhala iphambano ezo4 bese ukuthi esent ubhalisa isiphambano uma usiyasithatha isibuko usibhekise uthi ithwalitshe namhlanje ngizothatha into ukuthi uthwalitshe ke imfihlo kunebhodlela lakhe uthwalitshe elingasuki kuwena isikhwama elihlala kuwena isikhwameni kunebhodlela likathwalitshe esithi mesikwekhela lona ulilengise kanje yawazi uthwalitshe ufake la uvule lento ufake uthwalitshe la phakathi musumthetho uzoyifihla kanje lento phela kunothwalitshe la ngaphathwa asebenza umuntu yeah this is babu dokotela babu sizibojala umfana mhlanje akhehle umzulu amancane ngesulu okay angichaza le group akuzona zokuthwala igroup zakho to work phambi kwami ngibekele ikhandlela ngibeke ikhandlela ngapha ngabe ikhandlela ngapha yabo lamakhandlela lawa uma ufuna sikukhandele kunendoda esisetshenziswayo esikwazi ukuyivusa sivuse emkhathini yehle izifike kuwena le ndoda le sikunika ke igama layo le ndoda angikwazi ukulisho lana ku social media sikunika igama layo indoda lena emaphiko ifika kuwena inamaphiko awu2 ifika kuwena inamaphiko awu4 ifika kuwena inamaphiko awu6 kuya nokuthi kuwena ifike yabanjani. It gives different emblem ngathini embium colors embium colors because ama colors akhona awekho stable ungathi blue ungathi uthiko lokho kuya nokuthi kuwena ifike kanjani wena umuntu onjani le ndoda ke siyayikwazi ukuthi siyibize angithathe nanti ikhandlela wena into oyenzayo ungithengelele le khandlela leli yabo le khandlela thengele uma uthi awulazi dayisa uma usufikelela bakuthatha abasebenzi bokuthengisela ikhandlela liyabiza ikhandlela ngithengele mina le khandlela ngapha uzobhala igama la le ndoda le ngapha bese kuthi ngapha ubhala igama lakho kuphela John Derek Eric Mdu uzobhala igama isibongo usibhale ubhala igama lakho uma uzobhala imali any amount wena uthi uyifuna but not imali yomsangano any amount ocabanga ukuthi if le ndoda ingaloku ikunika le mali ingaphilisa wena
le mali ke uyibhala ngapha igama lakho ubhala igama lakho usubhale lana mase ukuthi ngapha ubhale igama lale ndoda you understand ubhale igama lale ndoda mase le khandlela uyalibeka igama lale ndoda ufuna libheke ngakuwena you understand mase ukuthi ngapha elakhe igama libheke ngasemkhathini all I need from you thola indwangu emhlophe ozonqwaza ngayo ekhanda that's number 1 and thereafter gqoka izingubo ezimhlophe ngaphansi ungagqoki lutho I repeat thola indwangu emhlophe ozonqwaza ngayo lekhanda bese ugqoka ingubo emhlophe ngaphansi ungafaki lutho asikhulumenike le ndoda lena ke uma uyenza for 5 days kuphela 5 days kuphela uma uyenza ngobhakathi kwa 12 kuya ku1 uma uzokhuluma nawo ngicela ucuphe isikhathi ukhuluma nawo for 15 minutes not 18 not 20 not 10 not 5 minutes 15 minutes every day for 5 days le ndoda igama layo uyalinikwa ulibiza 3 times ufuthi bla 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 musu shama intentions akho ukuthi ucelana awuyiceli into ongayibhalanga lana le ndoda ke mesimkhiphela umuntu usuke nawo 12,000 sithi thatha ke la uhamba uyisebenza uma ke usuphelile lo 5 days every day at the quality of your time uyayibiza at the quality uma nje uthothi uyaquiet awenze lutho uzohlala umuthi kanje kukwena umuthi kanje kukwena umuthi kanje kukwena uyayibiza le ndoda uyayibiza le ndoda awusalikhayisa ekhandleni isiyakwazi enikuxhumana kanje iyayifaka le mali oyifakayo akusho ukuthi igcinile imifaka uphinde futhi ukhayisa ekhandlela uyayitshela futhi ukhayisa ekhandlela uyayitshela futhi ucisha le mali obuyibhalile ubhaleke imali igama lakho ulishintshe ubiza le ndoda futhi lona kumuntu usuke ethi unawo 12,000 siyamakhela ke le ndoda lena ke isemkhathini it has ambient light ayinawo umbala owodwa uthi hey babudokotela ufikile umuntu omdala kumele ufike nje thereafter uma usuqedile ukukhuluma ngifuna ukuthi uthi stay focus ubuke ilight le ukukhanya lokho okula it will start to give you different colors uzoqala ubone kunyakaza ukuthi uya responda ke le ndoda awuthwali ulungisa inkinga zakho yeah kunomsebenzi labakithi engwakhile lo msebenzi ufuna uthole into esibiza ukuthi i-bitter cola musu uthole i-alligator pepper ibe u21 musu uthole i-bla bla bla musu ufake usawoti obhala ukuthi sea salt lento siyinika ama-politicians siyinika abafundisi kuphela sifuna abantu abacommanda i-authority with-space because it is not cheap. I mean it is not cheap. Lento uyayikhotha khulume noma yini oyithandayo uyayikhotha kodwa precisely ngayenzele abantu abawi-hierarchy abaphezulu kuphela not umuntu osuke ehambe eguqa ngamadolo ehambe ecela ukudla emzini yabantu no yazi ufuna ukutshengisa lento le yalibona egxolo leli look at this back le gxolo leli it is oily but yabo it is oily but akho oil linje ungathi ligcotshwa amafutha linje lichicha amafutha ever since that xesho but this side is pretty dry le gxolo leli uthola eJawela eMalawi le gxolo leli le ndoda ibifuna imali eningi kakhulu uyazi ezinye izinto thina abantu base South Africa sinamanga manje sihambile sikhuluma into engeyona le ndoda ithe ifuna 7 million kwachas that is 70,000 bathi ayike ngikwazi ukunika lo mali kodwa le gxolo ngiyalifuna sixoxisana ngiyalifuna uthe ufuna 7 million kwachas converter nawo ukuthi imali le kathi ayike ngikwazi ukwenza le nto mina ngikwazi kodwa nanti ke namhlanje ngiliphethe ezinye izinto ufuna senitshela ama prize azo ngoba
nisisuke siyifihle ezinye kanti ufuna wazi ukuthi if ukuthi uyalifuna lexolo ngingakuthumela eMalawi ngikunika inamba yalo ukukhuluma nale ndoda le mina ungangifake lapho ungangifaki nje at all angifake kuphela yeah lana khona into engifuna ukuthi siyikhulume that will change people's life sinento esibiza ukuthi umayime wemali umayime wemali uma ngimnika kade kufika umunye ubaba umkhize shem ushayikile kakhulu ngathi hayi khehla lahlela lemafojalo musu ufoja ngokungale phela ngokuhlakaniphile ukuthi yini le wathi babudodela ngiyawalahlela amafojalo ngifoja kuyiBhayibheli ngathi mina kuyiyalo zeqiniso ke lezi hayi umayime uyakhanya mhlophe futhi umayime uyakhanya futhi mhlophe owabantu engifuna ukubanika umayime wemali uma ufika ekhaya umayime ngicela ungitholele inkukhu emhlophe i-challenge esinayo kubantu base Johannesburg especially abantu besifazane as much as abantu base Eastern Cape la esibizwe Sky kakhona bane challenge abakwazi ukubulala inkukhu angikusho nje lokho abakwazi ukubulala inkukhu ngina ama client ase Sterkspruit basaba ukubulala inkukhu but uma ngikunika umayime wemali uma ngizokunika umayime wemali ngifuna ufike ubulala inkukhu ekhaya mase uyibulala inkukhu yebo gogo ngezwe ubulala inkukhu ekhaya umayime ke sizokunika umayime imali lesikhuluma ngayo ufaka inyongo yenkukhu utshele uthi mayime imanhlanje ngikulandile awusasebenzela uZuma awusho ukuthi babudodela akangazi ukuthi ngibabudodela awusasebenzela uZuma usuzosebenzela mina ngusibani okasibanibani ngicela ungenzele ukuthi nokuthi umayime kunebhodlela la khona futhi ophuma nalo umayime kunebhodlela la khona ophuma nalo engikunika lona lo bhodlela leli ngithi nanti le bhodlela lamayime hamba uphilise zakhe ingane hamba usebenze this is babudodela ngiyakunika ke manje imfihlo ngiyakunika imfihlo ukuthi uzobulala inkukhu emhlophe ulamthuthu umbuzo babudodela ngingayidla inenkukhu the answer is yes babudodela ngamcela nomuntu angibulalele the answer is yes it's not about who slaughtered the chicken it's about who extracted the bile inyongo esifuna kuphela thina okuye nokuya asinankinga ukuthi kubulala ubani anginankinga nalonto mina akunankinga nalonto umuthi usiyawuguqula ke usiyawutshela usuzosebenzela wena ke ya bakithi lana ngifuna ukukhuluma ngabafana bomoya versus isikhafulo ake ngiqale ngichaze labafana bomoya abafana bomoya they are in a verge like critically verge ukuthi umngakho azakhunelwe la ekhona lento abayenza kumngakho wena ukazi uyenze umngakho bamhamba kuSim 2 wena ukazi uhamba kuSim 2 kodwa uyamthanda lo muntu wena ukuhlala kuSim 1 ngoba uneqiniso lo muntu uyazi ukuthi akalani nomngakho ngoba elala naye ugcwalisela wena ngoba wenyoni engisho ukuthi mase kunika abafana bomoya don't feel weak as if you have made a mistake ukuthi unkosikazi wakahambe abantu abahanjelwa amakhosikazi akuzona iphuphuku akuzona iziphuphuku kunezimo ezenziwe abantu ukuthi labantu abahlukane into eyenziwe uqala kungenziwe umahogwe nomhlakaza nhlansi nesifutha masimba namhlanje wena ulwe engaphandle ngaphakathi unkosikazi wakhe akaka-realize namanje isichitho lesi sasifakiwe kunini kunezinto othi uma uzenza zenziwe ngedlula kunento kuthiwa yidlula awu understand uma sifuna ukudlulisa ngesinene sabafazi sisebenzisa umuntu ekuthiwa idlula nomwelela kwephesheya kodwa ngeke ngisho ukuthi lento izwa kanjani engisho ukuthi njoba uhanjelwe isithandwa sakho nje lo muntu wena namanje ikibuya ingqondo kuyena nize ni WhatsApp kodwa ubeke nakhuluma bese uthi xeve ngixabana ocengweni akublock kodwa futhi uma ukhuluma naye ku Facebook uyakuphendula ungene ku WhatsApp usek-unblockile kodwa nje meke nje wezwe izwi lakho ngathi ukukhuluma amasimba engisho ukuthi mesithi wena khipha u1700 it because we understand ukuthi what are you encountering angeke wena ke ucontemplate ngo1700 versus ifone oyithenga ngo4000 engena airtime namanje ifone oyithenga ngo3000 engena airtime namanje engakusizi ngalutho ekutshela once off mengena futhi imessage ephuma ebhenki ukuthi kungena imali nalo mali once of view ephela ngakusasa engisho ukuthi bakithi mengizokunika mina abafana bomoya ngifuna ukuthi wazi ukuthi into eyenzeka kumngakho
she regretted ukuthi wakwathandelana nalomuntu silwane lo muntu meke wabuya nje esedlela into ezenzayo angalala kuze kusekuseni kube buhlungu amanyongo unkosikazi wakho uyafisa ukubuyela kuwena it's just that akazi ukuthi ushaya amahloni akazi ukuthi le situation akuyona nawe kuyona nawe awunamizwa labantu ohamba ulala nabo uyalala ngoba ulala kodwa imizwa yakho yonke ivaleleke kuleyo nkosikazi engithi akabuye engisho uma sikhipha umuthi abafana bomoya I am urging you to swallow your pride. Ngizokuchazela mengikunika abafana bomoya ngikunikela ukuthi usizakale angikunikela ukuthi ubuze ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ehambile ngizobuza ukuthi sebemshaya around amangaka umngakho njengoba ubuza lokho uyakwazi mina ukubuza kuloko umngakho ebebhizi encele isitho somzimba senyindoda wena ngapha ubuza into ezomsangano mina mengakunika abafana bomoya over period of 3 years umngakho ehambile abuye within 3 months kumina it's like ubuye ngosuku ngoba ngikhuluma mina over 3 years ehambile abuye within 3 months number 1 imingena lento ke nifika ijaji izinto ezikuyena imisi yazibulala zonke luqale liphele uthando lalomntana naye luphele uma liphela lo thando into ayicabangayo isemuva hayi ukuthi ngizokunika abafana bomoya mase uthi nguthu ngifona uthi babudokotela ethi ngiqale kwesenze kodwa angakaboni lutho kanti buzobonani no nakudlala isitofela kuhlanganisa isitofela sokudla lana akukona isitofela saka Rhino lesi ehlukaniswa lana thina sihlukanisa abantu ahlukanisa isitokfela sihlukanisa abantu asebelalene asebenze wena izinto wena ongakazi uzenze kumkakho sithi thina sifuna buye wena still as judge was persecute ukuthi babudokotela uzobuya nje umucabanga no amina awenzeli mina uma sizuma usemzini wakhe nezingane zakhe nabazukulu bakhe wena wakho umkakho akekho wena ezakhe ingane ekhaya zivuka zisabalala izinkukhu zakho njengamanye ziphakelwa isalukwazi sekuzalayo ebesingazi namanje ugogo yobe sakhe esavuka ekseni aphakele ingokho mbili wena ingadi yakini amazambane asondezelwa umakhelwane uqasha abantu abazosondeza amazambane awunangisho umuntu ozovuka ekseni avulele izimbuzi kodwa wena upersecute ukuthi uzobuya nini ungenaphi lapho ngoba into ebaluleke kakhulu sihlukanisa abantu asebelalene ngendlela akazo wena ulale ngayo uyamfica umngakho la hayibo kwenzekani unkosikazi akasakwazi ukuzibamba usephishwa manje toilet manje usimthupho odlokile usimthulimele kodwa wena namanje ubona ngathi ku wrong umuntu okuzalela ingane ezo4 namhlanje wenziwa noma yini ngoba wena awufuna lo 1700 wena ufana nokuthi uthinjiwe umngakho kufuneka imali ukuthi akaphume wena ucontemplate ukuthi ngeke ngichithe ikhumbi ngilanda unkosikazi mebembulala bambulala mina ngeke ngiyenze le nto le umngakho ufana nokuthi uthunjwe ngokuthando ethunjwe umuntu angamthanda amsebenzisa ngokulala ayikho indoda esile lekhanda engalala nomuntu wesifazane emthandayo ngosuku olodwa around 3 ngosuku olodwa ithi yamthanda I am begging you to rescue that woman who is sexually abused by a stranger esingamshadile esingamlobolanga. This is Babu Dokotela Babu Sisibo Jabulile. Nginthandani, Turu, love you all.